Alright, kanizere ko mumeze neza nongeye kwa ikaze hano kuri Game Sport Hub. Babwira ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi rero mbazaniye iki? Umunsi tujye kurebera hamwe zimwe muri reaction zikomeje kugenda zijya hanze kubijyanye n'igikombe cya championnat. Abantu benshi bari kwibaza ese kuki nta equipe nimwe muri Premier League yari ya congratulating Arsenal cyase kuki nta equipe nimwe yari ya felicitating Arsenal, ahubwo bikarenga abakinnyi abatoza akarero barimo bagenda bazifelicitatinga. Ikindi noneho haje intambara nimba turi buyikizwe n'iki, kereka nimba Arsenal kuwa gatandatu iri buze kugira icyo yibwira kandi ikaba yatwara Champions League ndubwa kuwa gatandatu utaha. Intambara y'uwitwa Eberech Eze and Bottle guy fan na wa mufana wa Manchester City wakunze kugaragara wicupa nyuma yuko uwitwa Eberech Eze mu kiganiro na Sky Sport bigarutseho yongeye gufata indi ntera. So ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe, turebe ngo Carrick, turebe abatoza nka Grasner ibyo bagiye batangaza. Gusa mbere ko dutangira akambwire ngo nkucyase nkwibutse gukanda subscribe ukande like kuri no video, bundi ujya muri comment uduhe igitekerezo cyawe abafana ba Arsenal, tubwire bimeze bite kuba ama equipe yose yabirengaje nta nimwe ishaka kuba Felicitata. Abafana bandi ma equipe namwe mutubwire mwe muratekereza yaba ari impamvu so katuganire rero tukinjira muri no nkuru. Reka duhere ku makuru y'umugabo witwa Olvar Grasner ni umutoza w'ikipe ya Crystal Palace. Murabizi kubwo witwa Eberech Eze yari amaze kujya muri Arsenal icyo gihe bari bafitanye umukino kuwa kane muri Conference League nimba mbyibuka neza. So uyu mugabo icyo gihe byaranamurakaje cyane kuko byavugagwa yuko uwitwa Eberech Eze yari ari muri plan ziyo ko yamukinisha, ndetse abenshi bakanabigaruka bavuga ko ariyo mpamvu yitwa Tottenham yaba yarabuze uno mukinnyi witwa Eberech Eze. Kwera ko muri icyo gihe uwitwa Eberech Eze na Tottenham, even Crystal Palace na Tottenham bari amaze kumvikana ibintu byose, ariko Crystal Palace ishyiramo agaclose kavuga ngo ni mureke uno mukinnyi abanza dukinire match yacu kuwa kane ubundi azahitaza. Icyo gihe rero nibwo uwitwa Felicitata n'ababosi biwe baje kufata umwanzuro nyuma yuko uwitwa Halland yari amaze kuvunika, bumva bakwiye kugira undi mukinnyi. Nibwo rero baje kwita batekereza kuri uno musore umufana ukomeye cyane ikipe ya Arsenal bita Eberech Eze ayijyamo. Rero icyo gihe byari byararakaje witwa Olvar Grasner, gusa uyu munsi yaje kugira icyo bivugaho. Yagize ati, first of all, I want to congratulate Arsenal, Felicitata, his players, staff for huge achievement. Winning the title after 22 years, it's a fantastic job. Avuga ati mbere na mbere ndashaka gushimira Arsenal, Felicitata, abakinnyi biwe, aba staff biwe cyase abo bakorana, abungiriza biwe, abaganga n'abandi bose bamuri la staff technique. Gutwara igikombe cya Premier League nyuma y'imyaka 22 n'akazi gakomeye bakoze, ni ibintu bihambaye bagezeho. They have done also special, yes, it's a fantastic job they have done. Ariko arangije arongera ati, also special congratulations to Eberech Eze. I think he took the right decision to go to Arsenal and not to another club. Ariko nanone ndashaka gushimira by'umwihariko uyu mugabo witwa Eberech Eze kuko ndatekereza yarafashe umwanzuro mwiza cyase yarahisemo neza kujya muri Arsenal, kutagira indi equipe ajyamo. Mu gihe arimo celebrating igikombe cya championnat na Arsenal, equipe ya Tottenham yari kujyamo na n'ubu ntibizeye ngo ese tuzaguma mu cyiciro cya mbere cyangwa turaza kugenda, cyane ko mu gihe baramuka batsinzwe na equipe ya Everton kuri match nyuma bafite West Ham igatsinda, bya bisobanuye ko nyine ubwo Tottenham rero yaba yimanukiye. Gusa indire zirite ariyo yose itajemo gutsindwa bafite amahirwe menshi yo kwaguma. So dukomeje rero tuvuye kuri uwo nguwo yonu bita Olvar Grasner. Gusa nanone mbere yuko dukomeza ndagira ngo tubanze duce ku makuru cyase ku mafoto na makuru yagaragaye yatangajwe n'uwitwa Adam Wharton. Muramuzi cyane n'umufana n'umukinnyi wa Crystal Palace, uri munifuzwa cyane n'ikipe nka Manchester United, ekipe nka Manchester City nayo murabizi byaravuzwe ko yigeze gushaka n'umukinnyi. Gusa ahazaza hiwe ne hari hasobanuka agiye kwerekeza
ariko nanone mbere yuko tugera kuri ibyo byahazaza hiwe n'ibindi ndagira ngo mbanze ngaruke ku magambo yatangaje ubwo yari arimo aganira na Sky Sport hari mbere yuko Arsenal twari igikombe cya shampiyona hari nyuma y'umukino bari bakinnye muri weekend barangije umukino umunyamakuru yaramubaje ati se mwiteguye umukino wa Arsenal gute umugabo aramubwira ati we are focusing on ourselves and making sure we are in the right position for the following Wednesday. Twebwe ubu ngubu icyo twitayeho ni twebwe ubwacu cyase turi kwirebaho tukanitekerezaho ubwacu kugira ngo tumenye neza ko turi mu mujyo mwiza cyase turi mu murongo mwiza w'umukino dufite kuwa kane bwaga umukino bafite wa ni Conference League. Yes, Conference League. Rangije aravuga ngo we are not deciding the title next week, we have another game a few days after. Twebwe rero ntago ari twe tugiye kugena cyase twe tugiye gutanga igikombe n'ugena uzatwara igikombe mu cyumweru kigiye kuza bya bivuze mu cyumweru gishize nyine nyuma y'umukino kubera yuko dufite n'undi mukino nyuma yaho urumva yabanje kuyabwira ngo turi kwitegura ngo iby'umukino dufite ngo kuwa kane anasimbuka umukino wa Arsenal arangije aravuga ngo we are not looking at trying to beat them so they didn't win, that's none of our concern. Twe ntago turimo tureba kuba twagerageza kubatsinda ngo nibatwara igikombe kubera ko ibyo ntago bitureba. Rero amagambo nk'aya ngaya yakomeje kwibazwaho anagarukaho cyane bibaza ati se bundi mugani Crystal Palace aho yaba yari ifite gahunda yo kuba yakina ibishaka yari kwitsindisha n'andi makuru menshi ariko noneho ndagira ngo tugere ku witwa Willy Hughes numwe mu bakinnyi wa Crystal Palace n'undi wahoze unakinana na Eberech Eze yagize ati yeah he deserve it, you know, he's top player but more importantly he's a great guy, very humble, so he obviously the rated with him would have the rated of Mark as well if City won. So arangije aravuga ngo it will be interesting game on Sunday at South Park. Uyu n'umugabo bita Willy Hughes ndarimo amaza kuri Eberech Eze yavuze ati n'ukuri nibyo yarabikwiye cyase yaragikwiriye kira gikombe. Arongera aravuga ati nuko mubizi n'umukinnyi mwiza n'umukinnyi mukuru, he is top player, ariko noneho ikigeretse kuri ibyo cyase kirenze kuri ibyo n'umuntu mwiza, he is a great guy, n'umuntu witwara neza, n'umuntu wiyoroshya, very humble. So turishimye cyane, ndamwishimiye kuba yabashije gutwara icyo gikombe, ariko n'ubundi nari no kuza kwishimira witwa Magehe y'ekipe ya Manchester City iza kubigitwe ko yane ko bose bahoze bakinana. Reka twite tugera kuri n'umugabo wita Michael Carrick nawe arimo agaruka kuri ino ekipe ya Arsenal. Nahoze mbabwira ngo muri ino video tugiye kureba kuki abatoza n'abakinnyi barimo bafresta ama ekipe menshi akenshi nako turebe kuki bose ari gufresta Arsenal duhurire ku byo batangaje ariko kuki na ekipe ni kiye kibazo. So uyu Michael Carrick we yagize ati first of all I want to say huge congratulations to Arsenal and Mikel and the players and all staff. I think when you win a league, you win a league because you deserve it. So much of a long period of time need to be done. Aravuga ati mbere ya byose nshaka guferetsa cyase nshaka guha congratulation nini cyane ibyibushe Arsenal, Mikel Arteta, abakinnyi bakorana cyase aba staff babo. Dikwera yuko ndatekereza ko iyo utwaye league cyase yitwaye championa utwara championa kuko ubikwiriye. Aje ravuga ati nyuma y'igihe kirekire rero bari bakeneye kubikora ngo so well in order to win it. They have been really consistent over a number of years now, and the patience and the improvement that they had of taking step. Rangije aravuga ngo Magiye cyose cyari gishize kandi akazi kari gakeneye gukorwa ngo none rero babikoze batwaye cyase they win it. Arangije akomeza avuga ngo nukuri bagiye bahozaho, bagiye abakinnyi bahozaho bakihangana mu gihe cy'imyaka myinshi bakakomeza kugenda bongera bimprovinga bazamura urwego rwabo ngo kugeza intambwe ku yindi kugeza ku ntambwe ya nyuma yo gutwara kino gikombe.
arangije aravuga ngo I think they are the stage now where they deserve to win it. Ngo none ndatekereza ko nundi bari bamaze kugera ku rwego cyase kuri level yo kuba bakwiriye cyase bamerita kuba batwara iki gikombe. Arangije arenza amagambo avuga ati as a football club of course that's where we want to be. Ndetse natwe nka ekipe y'umupira w'amaguru of course hariya niho dushaka kuba turi, hariya niho dushaka kuba, hariya niho natwe twari dukwiye kuba turi. Arangije aravuga ngo we used to be there in the past but that doesn't mean necessarily you will always be there again. Twahoze tuba hariya ariko nanone ibyo ntago biba bisobanuye yuko iteka ryose ariho uzahora. Ngo that's certainly as football club what we are striving for as soon as possible really. Arangije aravuga ati rero ntababeshye nka ekipe ya Manchester United ibyo natwe nibyo turimo turakoraho, nibyo biri kutuvuna, nibyo turi guhangayikishwa nabyo kugira ngo twongere tube twabigeraho uko byashoboka kose. Rero uwo nuwo bita Michael Carrick umutoza w'ikipe ya Manchester United arimo afirista ikipe ya Arsenal. Naho uwo bita Roy Keane yongeye gushwana yibaza atariko se muzagezahe kwanga Arsenal, urwango mwanga Arsenal kuki mutuma rurenga mugashaka no kwirengagiza amategeko cyase amabwiriza agenga ibihembo runaka. Arangije aravuga yavuze ati sinshaka gutsindagira yuko koko ibyo ni bimwe mu byari yatangaje mbere yavuga ati yego gutwara igikombe ntibivuze ko iteka ari byo bizagiye biba priority ariko nanone hano yatangaza amagambo akomeye. Yagize ati he broke Premier League assist record. That's good. What do you get from that? Nothing. The priority is winning trophy. Avuga ati yego nibyo yakuye hagayego cyase nawe yageze kuri za assist 20 muri Premier League asetting record yiwe. Atariko se none niki yabonye cyase niki yavanye muri ibyo. Nka Manchester United niki yayihaye byaturutse kuri izo assist ziwe. Yavuga ngo nta na kimwe. Tilero priority cyangwa se amahame yo gutwara nukuba watwaye igikombe. Bavugaga kuba umukinnyi mwiza w'umwaka yarangije aravuga ngo he won't be winning anything here with that mindset. Nta n'ikintu azigera atwara hano mu gihe yaba gifite iyo mitekerereze. Uwitwa Erling Haaland nawe yagize icyo atangaza yarangije aravuga ati not the end we hoped for but we will use this feeling the right way the next season. Uyu si wo musozo twifuzaga ariko nanone tuzakoresha ibi byiyumviro neza muri sezitaha. Kuri umufana wese wa Manchester City wajyanye natwe waduherekeje nukuri warakoze turagushimiye. Ndetse hagati aho congratulation kuri Arsenal kuba yatwaye igikombe. Arangije akomeza avuga ati of course I'm disappointed. It's been a long season. It was an interesting season but ultimately not good enough for us. Tego mu byukuri ntago mbyishimiye cyase nyine I'm disappointed. Atariko nanone yari season ndende, yari sezishishikaje nubwo bwose itageze itubera nziza mu buryo buhagiye cyase mu buryo bwuzuye. Arangije aravuga ngo kuri Arsenal nyine iyo wagize amanota menshi muri Premier League nyine biba bisobanuye ko ari nabo kwiye gutwara Premier League cyase ubukwiriye Premier League. Hagati aho Felicitata kuri Martin Odegaard as well nawe ni umukinnyi mwiza kandi yarakwiriye kino gikombe. Yaragikwiriye rwose. Arangije aravuga ati bizaba ari ibintu bingoye kubona Martin arimo aterera igikombe cya shampiyona. Atariko nanone bizaba ari ibintu byiza cyane kona umunyanoruveje arimo aterura igikombe cya shampiyona. Kubera yuko abanyanoruveje nyine dukwiye guterura ibikombe bya shampiyona. Uwo rero no bita Erling Haaland agaruka kuri mwene wabo Martin Odegaard kapiteni wiwe ne equipe ya Arsenal harimo anamushimira kuko abatwaye igikombe cya shampiyona. So ni byinshi twagaruka nka reaction kuri kino gikombe cya shampiyona. Ariko nanone ikibazo nuko yaza ese ama equipe yo muri Premier League kuki
atarimo arafresta Arsenal. Twabonye ikipe ya Real Madrid imaze gutsindwa Estadio Camp Nou, bahise baposting bavuga ati frustration to FC Barcelona for winning La Liga, ariko nubu icyumweru kirihiritse. Ese wenda bategereje yuko babanza bakakibashyikiriza ku munsi wo kucyuma bamaze gukina na Crystal Palace, simbizi mu gutegereza tukareba. Hagati aho ariko witwa Eberech Eze numufana wa Manchester City nabo byatangiye kuba beef. Witwa Eberech Eze arimo aganira na Sky Sport yabisetse cyane bigira urwenya. Range aravuga ati ahubwo kubwizo mama rino cupa tigiye kwita riba profile yanjye kugeza uno mwaka urangiye, ko yari yasetse cyane nezerewe bihambaye. Noho uwa mufana wa Manchester City rero amaze kuyibona yigira kuri Instagram yiwe, nabonye by the way yaranahinduye yarashyizeho ngo ni Man City fan with a bottle. Arangije abaranditse ati I and Eze have the same number of Champions League. I didn't even kick the ball yet. Arangije aravuga ngo yaba Eberech Eze dufite Champions League zingana, cyase ngewe nawe dufite Champions League zingana. Tubungubu sinari nanatangira, ahubwo tubuni bwo ngiye kubatwika, ahubwo nka ewana banyitege. So ni byinshi, reka mbashimire cyane mwebwe mwese mwabanye natwe hano kuri Game Sport Hub. Mwibutsa gukanda subscribe, mwibuka gukanda like kuri no video kugira ngo tujye dukomeza kubana no muzindi ziri imbere. So mwakoze cyane, kambabwire ngo nahamukanya durire mu zindi video tureba nibiki biri kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ciao ciao, muri abagaciro kuri twebwe, Imana ibane namwe.